Tūtaki i ngā tīma no te ao, ka wepuhia i a rātou ko te tūmanako. It's going to be 20 degrees warmer tomorrow. You got to warm the body up a bit, eh? Mai te maunga o Aoraki, ki te ao, kua rite ngā hoi o Aoraki Matatū. Ka rite, whanene, hoia! Hei mahanga tangata, mahanga tīma ki Hingapoa, a kei runga no atu. Picking their pace up, some will call this a kick. Kei te angātu te tīma Aoraki Matatū no te Waka Pounamu ki ngā Whakataetae IVF o te ao ki Hingapoa, whai muri tā rātou whiwhi i te metara koura ki ka rāpiro i te tīmatanga o te tau. E tiro whakamua ana te kai urungi a Craig Pauling ki te hoitahi me ētahi o ona hoa tīma o mua. Well, being friends matters to me. Yeah, having a team that's been together for 25 years is something I'm really proud of. But I haven't paddled with Adrian for 10 years. And Yayan's, last time I went to Worlds with Yayan was 2018, so it means a lot to be back in the waka with them. But also our other teammates that we've been together with for a long time too. I tīmata a enei tūmomo mahi i tera tau, i te wāhaka pērā i nainei. Nā reira, kotahi tau i whakangungu ai. E hara tēnei te wā tuatahi kua whakakanohi te tīma i Aotearoa, kua kawea mai hoki e rātou te koura i ngā wā maha. E ai kia Yayan Cranwell, he nui te whakataetae i tēnei tau, a e toru mano ngā kaihoi no ngā whenua neke atu i te toru te kau. Kei runga no atu tēnei taumata. I mean, Aotearoa's got about 300 paddlers. We've always got our eyes on Tahiti and Hawaii, along with Aotearoa. They're sort of the three countries that have got the tradition, obviously, with Polynesian canoeing and waka. Like, we know life is tough for people at the moment, so yeah, we're just grateful to be going and to be able to represent our families, our whānau, our iwi, but also our country is pretty cool. Ko tātou whāinga ki te mahi tahi. Ko te mea nui i whakakotai ai, tira pia ka mahi te mahi, ka tūtiki. Hei tēnei hatarei, ka tū te reihi tuatahi mō te Waka Pounamu i roto i te wahanga 12 ki Hingapoa, ka hono atu rātou ki te karapu o tūranga waiwai no Waikatotainui i raro i te ingoa Aoraki Dolphins. He mau maharatanga ki tō rātou mema tīma kua mate kia David van der Geest. By Sunday we'll know where we're at and be awesome to do it with that team. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.